Nshuti za Shishoza TV1 turabashuhuje. Ese kuki wumvisha inkuru zivuga kuri United States of America n'idini rya Islam? Akenshi wumva tension mbi hagati yabo. Ese ni idini rirwanywa? Ese ni politiki? Ni inyungu z'ubukungu? Cyangwa ni amateka maremare y'intambara n'imyumvire itandukanye? Idini ya Islam na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iyihe nkomoko y'urwango ruvugwa hagati yabo? Uyu munsi tugiye gucukumbura inkomoko y'iyi mibereho isa n'urwango hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'idini ya Islam. Ukurikira video yose, ntitugiye kuvuga ibihuha cyangwa amagambo ateye ubwoba, turavugisha ukuri abenshi batinya kuvuga. Tugiye gusesengura amateka, politike n'ukuri kutavugwa mu itangazamakuru. Reka mbanze mbasobanurire Islam ni iki. Reka mbanze mpere mu gisobanuro cy'idini ya Islam. Islam ni idini ryavutse mu kinyejana cya 7 mu Barabu, Arabia. Rishingiye ku ntumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Ni idini rifite abayoboke barenga miliyari, hafi miliyari 2 ku isi hose. Islam yigisha ukwemera Imana imwe, Allah, yigisha amahoro, yigisha ubutabera, yigisha gufasha abakene n'imyitwarire myiza. None se kuki hari abantu batekereza ko Islam ihora ihuzwa n'intambara? Igisubizo ni muri iyi video. Mbere yo gusimbuka gato, reka tubanze tubasobanurire Amerika ninde, Amerika ni iki ku rwego rw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gifite imbaraga zikomeye, igisirikare gikomeye ku isi, ubukungu bunini ku isi, influence mu bihugu byinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amahame ashingiye kuri demokarasi, uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure n'ibindi. Ariko iyo amahame ahuye n'umuco w'ibindi bihugu, kenshi na kenshi baragongana. Bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igihe cyose iba ishaka ubukungu. Inkomoko ya mbere, turebe inkomoko ya mbere, politiki yo mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwinjira cyane muri Middle East kubera peteroli, kubera inyungu z'ubukungu. Akenshi na kenshi habaga harimo kurwanya komunisme. Mu 1979 habaye impinduramatwara muri Irani. Abanyamerika barirukanwa, ambasade yabo irabohozwa. Iyi event yahinduye isura n'umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byinshi byiganjemo abasilamu. Nyuma haza intambara ya Iraq n'intambara muri Afghanistan. Abantu benshi batangiye guhuza Islam n'izo ntambara, nubwo atari idini ryaziteye. Reka turebe ikindi kintu nyamukuru cyabiteye. Ku itariki 11 Nzeri 2001 habaye ibitero bikomeye cyane ku nyubako zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwashinjwaga ni Osama bin Laden, wari uyoboye Al-Qaeda. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye intambara, War on Terrorism, kurwanya iterabwoba. Yatangiye intambara zikaze kurwanya iterabwoba n'undi wese waba ufitanye isano n'iterabwoba, uwarishyigikiye wese n'uzarishyigikira. Abantu benshi batangiye gutinya idini ya Islam, Islamophobia, gukeka abayisilamu. Itegeko rikaza kugenzura cyane abinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikibazo ni iki? Ese ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba, ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba byagombye guhindura uko tubona idini rifite miliyari z'abantu barisengeramo? Igisubizo ni oya. Islamophobia ni iki? Islamophobia ni ubwoba cyangwa urwango rufatiye ku myemerere y'idini ya Islam. Nyuma ya 11 Nzeri 2001 abayisilamu bamwe bagiriwe ivangura. Abagore b'abasilamu baratukwa, baratotezwa.
hari n'ahagiye haba ibitero bibibasira, ariko si leta zunze ubumwe za Amerika yose ifite urwango. Hari abasilamu benshi baba muri Amerika kandi bafite uburenganzira nk'abandi banyamerika bose. Ese kuko leta zunze ubumwe za Amerika yanga Islam? Igisubizo ni oya. Leta zunze ubumwe za Amerika ifite abanyapolitiki b'abayisilamu, ifite abacuruzi b'abayisilamu, abasirikare b'abayisilamu. Ikibazo si idini, ahubwo ni extremisme, politiki yo mu burasirazuba bwo hagati, inyungu z'ubukungu ari nacyo kibazo nyamukuru. Kenshi na kenshi politiki y'ibihugu ntihura n'inyungu z'ibindi bihugu, bityo hakaba icyo bita conflit d'intérêt, bapfa inyungu. Reka turebere hamwe uruhare rw'itangazamakuru. Itangazamakuru rishobora gutuma abantu batinya cyangwa rigasobanura ibintu nabi uko bitari, bitewe n'inyungu z'ibihugu, inyungu zo gushaka amafaranga kw'ibitangazamakuru na ba nyirabyo n'ibindi. Itangazamakuru rishobora kugira uruhare runini mu kuvuga uko ibintu biri cyangwa uko ibintu bitari, ukuri kutavugwa. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu byinshi byiganjemo abayisilamu bifitanye ubucuruzi, bifitanye ubucuti, imikoranire ya gisirikare n'imikoranire mu bya politiki. Reka tubaho urugero rufatika. Muri ibi bihugu ngiye kuvuga, hari ibihugu byinshi by'abasilamu bifitanye imikoranire mu bya gisirikare, mu by'ubucuruzi, mu bya politike, bafitanye imikoranire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika, kandi ari ibihugu by'abayisilamu: Qatar, Saudi Arabia, leta zunze ubumwe z'Abarabu, Egypt, Turki, Jordani, Malaysia, Indonesia. Ibi bihugu byose ni ibya kiyisilamu ariko bifitanye imikoranire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bivuze ko urwango atari rusange, ahubwo ari tansiyo zishingiye ku mateka n'inyungu z'ubukungu. Mu by'ukuri ntugafatire ibintu ku idini, ku bikorwa by'abantu bake, ntugafatire ibintu ku gihugu, ku makosa ya politike. Isi igira byinshi utamenya, ibihugu bigira amabanga menshi utamenya. Icyo wamenya kandi ugafata mu mutwe ni uko ibihugu ubwabyo ari byo byonyine bizi ukuri. Ndasubiramo, icyo wamenya kandi ugafata mu mutwe ni uko ibihugu ubwabyo ari byo bizi ukuri. Niba twemera ko umuntu umwe adahagarariye idini, niba twemera ko politiki atari ukwemera, kuki twemera ko Islam na Amerika baba abanzi b'iteka? Ukuri ni uku: hari amateka, hari inyungu, hari politiki, hari n'itangazamakuru. Ariko nta ntambara yemewe hagati y'idini na leta zunze ubumwe za Amerika. Niba iyi video ikunyuze, kora like, subscribe, sangiza abandi iyi video, kuko kumenya ukuri ni intambwe ya mbere, kuko n'Imana yemera ukuri. Tuzahure muri video zacu z'ubutaha. Mwakoze cyane kudukurikira, kubagezaho aya makuru meza.